Audio Jungle. Audio Jungle. Nice run. The weather is good, no sun. Već 10. godinu smo ovdje. Želimo lijep provod našim gostima i da uživaju od Ilirija tima. Djece, radimo svi skupa malo. Prihajamo iz Krškega in Novega mesta. Prišli smo v Biograd na slovenski vikend. Biograd je fenomenalan domaćin i ovo što Biograd može napraviti, to niko ne može napraviti. Obožavam ovo mjesto i lijepo mi je svake godine se vratiti u ovako živo doba. Jako mi je drago što sam na slovenskom vikendu ovdje u Biogradu na moru. Biograd je sad jedna velika destinacija. Cijeli grad i ovo okolinu je super, Biograd na moru top. Pozdrav, turistička televizija Biograd, ja sam Jure Oljeg Grega. Mi smo Modrijani in ko se Slovenke in Slovenci zberemo v Biogradu na moru, takrat je vedno žurka, veselje in dobra volja. On je kriv za sve, on je stvarno frajer, da njega nema, te prirode ne bi bilo. Puno je ljudi, puno je naših dragih gostiju iz Slovenije. Par godina radimo na ovom projektu Slovenski vikend sa kojim su svi izuzetno zadovoljni. Ovdje je super kao i uvijek. Samo da druge godine ovo ponovite. Za vikendom bez pranoga, kao sebe.